hayi kumele uthole le tiya lengiyidayisayo itiya lengithengisayo number 1 leyo iyacleana lapha kwigadi clean igadi yakho uzwe na uzizwe kahle icleana nesibeletho ngitshela ukuthi musima uphuze le tiya yami le bheka empedeni ushisa shi uba amalangabe cleana kahle gadi cleana kahle ithi yadla and ukuglowa ukuglowa uyangibona ukuthi njani uyangibona ukuthi ngiglowa kanjani yithi glowa enye into uyadlala uyadlala ene laba bayazizela musi mawuphise le tiya yami laba abantu besilisa bayazizela ubabizi bayazizela uyayizwa bayazizela kuwena uyayizwa thola itiya yami thola itiya angifuni ukukhuluma into eziningi thola itiya tshela